Ako ste se napalili na seriju Love, o kojoj sam govorila u prošlom Agit Popu, evo jedne emisije koju sam nazvala Crashing protiv Crashinga, kao Kramer protiv Kramera. U pitanju su dve serije koje se potpuno isto zovu, emituju se jedna na Netflixu, druga na HBO, a autori su vama dragi i omiljeni Phoebe Waller-Bridge i Judd Apatow. Da krenemo od Phoebe jer je njena serija emitovana prva. U pitanju je mini serija koja se zove Crashing i može da se vidi na Netflixu. To se sve događa pre nego što je ona nevjerovatno uspela u životu i postala ljubimica publike serijom Fleabag. Ovo je serija o grupi ljudi koji žive u bolnici koja je pretvorena u jeftinu stambenu jedinicu, a naši junaci dele prostore, kuhinju jedni druge i ulaze u različite komične situacije. Za moj račun ova serija je bolja od prve sezone Fleabag, a gora od druge sezone Fleabag. Ja prvu sezonu Fleabag nisam nešto volila, druga mi je okej, ali naravno nemamo seksi sveštenika, pa samim tim mislim može da bude negde između, kao gledamo prvo Fleabag 2, pa onda gledamo Crashing, pa onda ako baš mora gledamo Fleabag 1, tako bi ja to nekako rasporedila u vremenu. Drugi Crashing je novijeg datuma iz 2017. Ja sam rekla da je ovo iz 2016. Da, ovo je iz 2017. Judd Apatow je uleteo u projekat Crashing direktno iz serije Love, koju sam vam onoliko nahvalila 2017. kao što sam rekla, i to sa stand-up komičarem Pitom Holmesom. O čemu se radi u američkom Crashingu? Stand-up je posebno ozbiljan biznis u Americi i ko uspe na ovoj sceni postaje slavan i bogat. Mnogi se trude i žrtvuju ne bi li dobili šansu, a šta je zanimljivo kod našeg glavnog junaka? Pete Holmes je naime učio školu da bude propovednik, scena mu se dopala, to da bude propovednik malo manje, ostao je na sceni i postao ili pokušao da postane stand-up komičar. U prvoj epizodi se nešto dogodi, neću da vam kažem šta, i njega žena izbaci iz kuće i on postaje homeless, znači nema krov nad glavom i mora da se snalazi. Kauč, to moram da vam kažem, nalazi kod kolege Artija Langija koji igra samog sebe. Artija Langija, ako pratite show Howarda Sterna, znate kao čoveka koji se često pojavljivao kod njega u emisijama i on je veoma poznat stand-up američki komičar i mnogi se poznati stand-up komičari pojavljuju u seriji Crashing. 3 sezone dosta dobrog životnog humora i teških situacija kroz koje se prolazi uz pomoć prijatelja i šale na sopstveni račun. Pa zar ovo nije jedna divna serija koju treba sada da pogledamo, da se našalimo na sopstveni račun, jer mi svi prolazimo kroz neku tešku situaciju i eto malo i neke pomoći sa malog ili malo većeg ekrana iz Agit Popa. Doviđenja, vidimo se.